Santali Language and Grammar YouTube channel re joto ko johar. Tehin dobon bada jonga Santali Parsi ror ar olok re Monegel are goten Santali harop ya hating. India, Bangladesh al Nepal re menak bon dher kai santal ko sapa Santali Parsi te roret arang lekate Santali ror ar olok lagit joto te Monegel are goten Santali harop menak tabuna. Numa kodo nongka leka. Pahil number do huyuk kena be hatinyo kado English te vowels ko mene be hatinyo Santali harop gel irel goten dosara do huyuk kena hatinyo kado English te consonants ko mene noa hatinyo Santali harop do pegel turui goten ar tesara do huyuk kena kecet Santali harop kado check consonant bun metak kan English te noa do mone goten menaa. Noa ko joto te Monegel are goten Santali harop menak tabuna. Noa ko riya badai jong lagit video ko bun nyel idi ma. Joto ko noa ko badai huyuk tabuna je pahila kotanya menke be hatinyo Santali harop noa do arang lekate gel irel goten menaa. Dosara hatinyo Santali harop noa do pegel turui goten menaa. Tesara kecet Santali harop noa do mone goten menak tabuna. Abo do noa video nyel kate cinta se adi chet leka noa do chet kan harop kena noa ko babun cinta nyelabun ha abo arang lekate ona ko okhor sabat benaw re jodaw lekhan ekalte milik kena. Tale tin do nongka gebun badai di ma je abuak Santali Parsi ror arang lekate Santali ror ar olok lagit joto te Monegel are goten Santali harop menak tabuna. Ar noa ko be hatinyo Santali harop hatinyo Santali harop kecet Santali harop noa kodo bai bai te tutorial te em dik kena ar jahay gi mite tutorial babun nyel lekhaj bad len khaj bujete thoda kosto nyok aikaw len khaj abo do tale kukli inbox re bun ol ma un okte inyang lay buna je hanatak tutorial nyel lekhaj noatak thoda bujhaw nyogo'a se playlisting ema se video description do jarur kaite nyel tabun pe onde ol tehena se ar mite noa songe milak kan sohoj te bujhe lagit video ho noa sawteng link lekateng em jodaw ka'a. Ma tale tin do joto ko joharing badai hochoi buna ar noa video nonde gin muchet keda. Aima sarhaw.